Anda koper kula. कौन करिबा हेबे कुह भाई आसिबे पहुंचबो निज बंचे दास में कौन उत्तर दबा कौन करिबा मो मुंडा भी किसी काम करने वर्षा वर्षा हेलो वर्षा नमस्कार मौसा नमस्कार मानसी आगर बर्तन भुवनेश्वर चलने के लिए 2.5 मास पर आज मो भौणीर सावित्री बेसी नहेले अल्प किसी जिनिस आनी मौसा मो भौणी कौन घरे ना कि हाँ से घर भीतर अच्छी दस बोले ए कौन बसी काम करथुबा मौसा मो आसवा खबर कौन वर्षा को जणाई नांती हां वे ढिकिया गुरु तक जणाई थी वर्षा अरे वर्षा हला देखियो तो भाई तमई कोड़ा आनी छे खाली सारी भौणीर भारी पसंद हला देखियो तो भाई तमई भुवनेश्वर
देखिए कण जानी पारुनो एटा पर वो विधवा बेश हेलो এটা কেমনে সম্ভব হ্যাঁ বিধাতা তাই কি তবে তো নির্দয় 5 বছর হইছিল বাবা চলে গেল 15 বছর হইছিল তো বারো দেখিও তো ওটা এত ইচ্ছা করে দিলা বাবা তাকো বাবা নেই না জন্ম আগে বাবা বড় তো বাহাগর অড়াই মাস হয়নি কত রড় তালে মিনি তোমার ধরো সিন্দুর লিমিলা কেনে ভগবান ভৌড়ি তোমার পাখে কি দোষ কি পাপ করেছিল ভৌড়ি তোমার কাইকে দেখো তবে বেঁচে কষ্ট পরে কষ্ট বর্ষা ভৌড়ির ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି କିଛି କହିପାରିବିନି କ'ଣ କହିବି କୋଉଠୁ କହିବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବି ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ତମ ମୁଁ ଆପଣ ତମ ବର୍ଷା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ କଣ ଆଉ କହିବି ପୁଅ କଥାରେ ପରା ଅଛି ହଜିଲା ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛୁ ଆମେ ମୋ ଭଉଣୀ ବିଧବା ହେଇଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ମାନେଟା ହଉଛି ଏ ଯେ ଏ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ବିଧବା ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଛି ଅଥଚ ତୁ ବିଧବା ଏ ବର୍ଷା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମତେ ସଭା ସଭକ କାହିଁକି ହାତରୁ ଶଙ୍କା ମାଗିଛୁ କାହିଁକି ତୁ ମତାରୁ ସିନ୍ଦୁର ବସିଛୁ ତମେ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଦେଶ ମୋ ପାଇଁ ବେଦର ଘର ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପାଇଁ ଦେବତା ଛାଡ଼ିଥିବା ସେ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଡାକ୍ତରକୁ କାହିଁକି ସେ ମୋ ଭଉଣୀର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କରିଛି ତାର ଯଦି ବାହା ହେବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ସେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବାହା ହଉଥିଲା କାହିଁକି ଡାକ୍ତରକୁ ଭାଇ ମୁଁ ପୁରା କହିଲି ସେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କହ ଦିନେ ପୁରା ଲୁଚି ରହିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି ତାକୁ ପଚାରିବି ନାରୀ କୋଉ ବଜାରର ପରିବା ନୁହେଁ ତାକୁ କିଣି ଆଣିବ ଆଉ ପାଚି ଗଲା ପରେ ଅଳିଆ ଗଦାକୁ ଫେଙ୍କି ଦବ ଡାକ୍ତର ଶ୍ରମିକ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ କର ବିଜୟ ବିଶ୍ୱାସ କର ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ କେହି କିଛି ଜାଣିନୁ ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ କାହିଁକି ସେ ଘର ଛାଡ଼ିଛି କାହିଁକି ସେ ବଞ୍ଚେଇ ଥାଉ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବିଧବା ଛଟାଇ ଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ସେ ବାହା ହବାକୁ ଚାହୁଁନ୍ତି ବର୍ଷା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲି ମୋ ବୋଉ ମତେ ସବୁବେଳେ ମୋ ବାପା ଅତି ସରତରେ ମୋ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଏମିତି ଆକାଶର କଳା ମେଘ ହୋଇ ମୋ ଦିନରେ ବରସି ଯାଇ ମୋ ନଈସରେ ଭାସି
সেবাকার হব নারা না লাউরে দেখো ବର୍ଷର ଧରି ପାଇ ହଉଛି ମୋ ପୁଅ ଆରେ ତାକୁ ଖାଉଛ ଆଉ ଯୋଉଠି ପାଇବୁ ତାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଏଇଠିକି ନେଇ ଆସିବୁ ଆରେ ତା ଉପରେ ଥିବା ରାଗ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତୁ ତାକୁ ମାରିଦେବୁ ଲେବୁ ହେଲେ ଆମ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦିଟାକୁ ତୁ ଦୋଷୀ କରିଦେ ଆରେ ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦିଟା ଦୋଷୀ ହେଇଗଲେ ମରିଯିବୁ ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ତୋତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଏଥିରେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ହଲୋ ତୁ ହୁଣ୍ଡିଟା କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ତୁ ହେଲେ ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିଛି ଏସବୁ ହଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଚାଲ ଠିକ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ କୋଉଠି ଭଲ ପାଉଛି ଭାଇ ହଁ ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ସରଳ ନିରୀହ ଗାଉଳି ଝିଅକୁ ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ନେଇ ଆସି ଏ ଭାଇ ତ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ କାରଣ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଚାକର ଆଣି ଦିଆ ତୋତେ ବୋହୂ କରି ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏ ଘରେ ବୋହୂ ବଦଳରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚାକର ଆଣି ଦିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବାହା ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟାଏ ବୋହୂ ପାଇଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବି କୋର୍ଟର କାଠଗଡ଼ ଭିତରକୁ ଟାଣିଦେବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମର୍ଡର କରିଦେବି ଆରେ ଚାଲ କହୁଛି ଚାଲ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ତୋ ସହିତ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବି ଆଉ ତୁ ଯଦି ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ମୁଁ ଭୁଲି ଯିବି ଯେ ତୋ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ହଁ ବର୍ଷା ତୋ ଭଉଣୀ କହୁଛି ଏ ଭାଇ ମୁଁ ତୋତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ମତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେ ତୁ ଏବେ ଚାଲିଯା ଯୋଉ ଜୀବନଟା ଏହା ନୁହେଁ ଲୋ ବର୍ଷା ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜାଳି ଦେବା ଏମିତିକା ପରିବାରରେ ବୋହୂ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଚାଲ ମୁଁ ତୋତେ କହୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ସେଇଠି ରହି ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରି ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ତୋ ସହିତ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବିନି এইটা হচ্ছে ମୋ ଶାଶୁ ଘର ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ এইମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ମୋ ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ ମୁଁ ତୋତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା ତୁ ତୋତେ ତ ଭଉଣୀର ନିୟମ ଶୁଣିଲେ ତ ଆପଣ ଭଉଣୀ କଥାରେ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଆମ ବାଟରେ ରହିବାକୁ ଦେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ହଁ ଚାଲିଯିବେ ମୋ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ରାଣ ପକେଇ ସାରିଲାଣି ଚାଲିଯିବେ ମୋ ତମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦେଇ ଯାଉଛେ ମୋ ଭଉଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧରେଇ କାନ୍ଦିଛି ସମୟ ଆସିବ ମୋ ସମସ୍ତେ ଲୁହ ଧରେଇ କାନ୍ଦିବ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବ ବାପା ମୋ ଭାଇର ଏଥିରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ କଥା କଣ କି ସେ ତ ଭଉଣୀର ବିଧବା ମୁହଁ ଦେଖି ସହିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ତା ମନକୁ ଯାହା ଆସିଲା ସେ ସେଇଆ କହିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭାଇକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ନାଇଁ ବୋଉ ଆଲୋ ତୁ ନୁହଁ ବରଂ ଆମ ସମସ୍ତେ ତୋ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିବା ବୋଉ କାହିଁକି ନା ତୁ ଆଜି ଏ ଘର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେ ଆଲୋ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ଘରର ମାଳ ଠାକୁରାଣୀ କରିବି ଏବିନି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ଚାଲ ସତରେ ଭାଉଛ ତମେ ମାନବୀ ନୁହଁ ତମେ ହଉଛ ଦେବୀ ବିନି
আমার ভাউজକୁ ছি 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 তোতে ভাই বলে কইবাকো মতে ঘৃণা লাগুছে ঘৃণা ତୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ଭାଇ ଏଥିରେ ମୋର ଟିକେ ବି ଭୁଲ ନଥିଲା ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ଏ ଭାଉଜ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ আবে শুন ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କ'ଣ যে বেমান স্বামীর কথাକୁ সম্মান দেই বিধবা ହେଇଯାଇପାରେ ସ୍ୱାମୀ ନଥାଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ହଇଆ ପାଇଁ ବଳ କରେ ତୁ ସେ ଝିଅ ବିଷୟରେ ମତେ ବୁଝି ଭାଇ ମୋ କଥା প্লিজ বর্ষা তবে আর কান্দনি তবে কাঁদিবিনি কেମିତି ତମେ ପରା ମତେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛ ମୁଁ ମାନୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଗାଈ ହେଉଛି ମୁଁ ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଛ ବୋଧେ ଗାଈ ବର୍ଷା ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ବାଟକୁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ଆସିଛି ମାନେ ସେଦିନ ତମେ ମତେ ମାତୃତ୍ୱ ମାଗିଥିଲ ନା ସେଇ ମାତୃତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ପ୍ରେମିକା ପାଖରୁ ମନ ଛାଡ଼ିଗଲା ନାଇଁ ବର୍ଷା ନାଇଁ ତମେ ମୋର ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ିବ ତ ତମେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଇଛ କେବେଠୁ ମୁଁ ମୋ ଗୋବର ଗଜରା ଫିଟେଇ ଦେଇ ବର୍ଷା ପୁଣି ଥରେ ତମ ଗୋବରରେ ଗଜରା ବୋ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ହଁ ମାନୁଛି ତମେ ସବୁ କରିପାରିବ ସବୁ ହେଇପାରିବ ହେଲେ ମୋ ଭଙ୍ଗା ମନକୁ କିଏ ଯୋଡ଼ିଦବ ଆରେ ବାବା ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଦେବି ତମେ କହୁଛ ତମେ ମୋ ଭଙ୍ଗା ମନକୁ ଯୋଡ଼ିଦବ ନା ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ମନ କହୁଛି ମୋ ସତୀ ପରିଣେ କୋଉଠି ଦାଗ ଲାଗିଯିବ କାହିଁକି ଦାଗ ଲାଗିଯିବ ଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦାଗ ଲାଗିଯିବ ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ତମ ସ୍ୱାମୀ ନାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ବିଧବା ବିଧବାର ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲା କୁହ ଏଇ ଏ କଥା ତମେ ଅଭିମାନରେ କହୁଛ ନା ଅଭିମାନ କାଇଁ କରିବି କିଏ ଅଛି ମୋର ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବର୍ଷ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ମୁଁ ସେଦିନ ତମକୁ ବିଧବା କରିଥିଲି ହେଲେ ସେ ବିଧବାର ରୂପ ଥିଲା ମିଛ ବିଧବାର ରୂପ ହେଲେ ବର୍ଷା ଯଦି ସତକୁ ସତ ମୁଁ ମରିଯାଏ
तमा सिंदूरवरे मना এই বর্ষা ମୁଁ ତମ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ବିଚାର କରିଛି ତମେ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦିଅ ମୁଁ ଯେମିତି ମରିଯାଏ ତମେ ଶାଶୁ କଥାର ପାଟିରେ ଧରନି ମୁଁ ତ ତମର କିଛି ହେବନି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ଦିନ ଦିନ ତମର ମୁଁ କିଛି ହବାକୁ ଦେବିନି। ଏଇ ତମେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ ଭଲ ପାଇବେନି କେମିତି ତମେ ପରା ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ମତେ ନା ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଭୋକ ଲାଗିଲା ମାନେ କଣ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ନା କଣ ଆରେ ବାବା କଣ ଏମିତି तुमको आलू भजा और पखाड़ भात खाଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ତମେ କାମ କର ତମେ ଏଠି ବସି ଯାଅ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠି ବସି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି ଆରେ ବାବା ବର୍ଷା ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 15 କି 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଉ ଏଇ 15-20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମତେ ବହୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ श्वास अरे तुम्हारे ठीक कौन लोग चंटी ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ବାବା କିଛି ନାହିଁ अरे किसी ने कौन कोचू କହିଲି ପୁରା କିଛି ନାହିଁ कौन लोग हुजूर चोचू को ବାବା देखा देखा कौन तो ବାବା କିଛି ନାହିଁ କହିଲି କିଛି ନାହିଁ ना तुमको चोरी कौन तो ନାଇଁ ବାବା ମୁଁ ଚୋର ନୁହେଁ ବାବା ମୁଁ ଚୋର ନୁହେଁ ଚୋରଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସତକ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ତ ପାଣି ଯାଉଥିଲ ଆରେ ଡାକର ମତେ ବୋ ବୋଲି ଆରେ ମତେ ବୋ ବୋଲି ନା ଯେମିତି ଟିକେ ଖରାପ ନା କାହିଁକି ବୋ ହଉଛୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି କାହିଁକି ବୋ ହଉଛୁ ଆମେ ଘରେ କେହି ନଥିଲା ବେଳେ ଆମ ଠାକୁର ଘରେ କେତେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି କରୁଥିଲୁ ତତ ଧର୍ମ ସହିବ ନା ଭାଇ ତତ କେବେ ଧର୍ମ ସହିବନି बोलो मुझे बोला कुछ लो मुझे धन संपत्ति भाग्य भाग्य
মাথায় খালি মজা হয় ব্যথা করিয়া মজা হয় না ভাই যখন তোমাদের ঠাকুর নয় ভাই কে কোন পুরানো কারো যখন থাকা মন্দিরের পূজা পাওলে যখন থাকা মন্দিরের ভাগি হতো সে যখন থাকা মন্দিরের কে চলে যেত আমরা ঘরে আসি পূজা পাওতে এসে ঠাকুর এমনিতে তেমনি ঠাকুর নয় ভাই না গড়া তুমি আউরি উপরে কুলাঙ্গারো তোমার ঠাকুর ঘরের ভিতরে বসি তোমার জগন্নাথ তৈরি করছো তোর চুকাই যা ঘর বাইরে ঢুকিয়া এই হাতে তো আমার ঝগড়া ছোট পাই বলে তুমি কে দিরা বুঝো কইলা আমরা চুপ করো এতে খেয়াল চুকো যাও চলে যা কারু চলে যা নাই বসে বহিলি বড়া এইটি বসিবি ও সেই হাত দিয়ে দেখা সেই হাত দিয়ে পিটি পিটি বাজি অত্যাচার করবি দেখা রই যা তো বাবা তাই বাবা আপনাকে পিটি মারিবারে আপনাকে বহু সে সন্তানটা কোন করছে তুই জানি না মো ঠাকুর ঘর ভিতরে বসি মো তোমার না তো কুসাই চুরি করছি চুরি করেছি কে চুরি তাই বাবা জগন্নাথ ভর্তি কুচিয়া চুরি করাতে বড় বহুত চুরি করেছে তো নাই বেটি ও যা করতে সত্য করছে সে জগন্নাথ ভর্তি বহুত চুরি করেছে তুমি যদি সত্য কও তাহলে তো সবের মুঠা উপরে হাত রাখে কইব যে তো যা কওছ সত্য কও ये तो केवल वो स्वामी ମୁଁ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି କହୁଛି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି ବାପା ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଆପଣ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଭୁଲ ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା ଆପଣ ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିୟମ Thank you.
ঠিয়ারে ঠিয়ারে হায় ঠিয়ারে 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 হায় ঠিয়ারে ঠিয়ারে কোন সময়টি ঢকঢক ঢকঢক করছে? হ্যাঁ? আসি আছে বুড়ি পাইপি বালা কিଏ ସେ କରିଛି ତମର ଢିଲା ଆଣିଛି 25 ନମ୍ବର କାମ କରିଦେବି ଥରକୁ ଥର আসি দেখি যা সত কি মিছ ମୁଁ আসি দেখি যা সত কি মিছ ମୁଁ আসি দেখি যা ମୋର ବାହାର ନୁହେଁ ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲା? ଓ ଆମ ବୁଢା ପଟେଇଥିବ ଖଣ୍ଡୁଛି ଜମା ପେଲିବନି। ଏ ମା ଜମା ବାହାରୁନି। আরে সেইটি পাই পরা মু এইঠিকি আইছি যদি বাহারু নথিব এমিতি টাইট করিদেবি থোপ কই পড়ছিলে গপ গপ বাহারি পানি 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 ইউ ননসেন্স ইডিয়েট কণ্ঠস্বরটা মতো কই চিহ্না লাগুଛି কি হবে সারা না তমে কটক যাইছিল ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଲା? কালি যাইছিলি কটক সেটি ভিড় প্রবল কালি যাইছিলি কটক সেটি ভিড় প্রবল সস্তারে মিলা আনিছি তো পাই ঘোড়ার এতিকি বাড়া আনিছি অটারে বাঁধিবি গোড়েরে বাঁধিবি আউ দুষ্টি হবো এতিকি মাত্র এতিকি হ্যাঁ মোর করব মোর ভাই কিড়ি কাটি দেবি কাটিয়া তো তম্বরে কাটি হ্যাঁ ছেড়ে না ভাই ভাই তোমার এই কি অবস্থা তোমাকে পুরো দুর্বল দুজ সেটি কোন আউ নাଳ ନାହିଁ କି ବାଳ ନାହିଁ ମୋ ଫୁଲ ଦୁର୍ବଳ ନାଳ ନାହିଁ କି ବାଳ ନାହିଁ ମୋ ଫୁଲ ଦୁର୍ବଳ ମତେ କା କରି ଆଇଲୁ ହାତକୁ କରିଛି বলা বলা মু কোন মরি যাইছিলি না কোন তবে তো হাত উদউছিল যন্ত্রণা এইটি অনেইলো ভারি দুঃখ রয়েছে তোমার মনর মইনা হে নটি হে শলা 6 ବର୍ଷ ହେଲା ବୁଢା ପାଖରେ ରହିଲୁଣି ବୁଢା କଣ ତତେ ସୁଖ ଦେଇ ପାରୁନି ଶଲା 6 ବର୍ଷରେ ପରା ଲୋକଙ୍କର ଅଧ ଡଜନ ପିଲା ହଉଛି ତମ ଘରେ କଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁନି ଓରେ ୟାରେ କୁଆ କୁଆ ବାଲାୟା কোন কইবি কইলা না ভাই মু ভারি দুঃখ রয়েছে সে জগর কে বুড়া জমা বাহারু হেলা 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 না খাও জমা আমি খটি পারুনি খটিବାକୁ চেষ্টা করছি ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া জাপান হল্যান্ড লাম্বিয়া জাম্বিয়া সব প্রকার কইলা ইউজ করে সালানি হেলে কোন তথাপি খটি পারু গেলি আলো তু বুড়াକୁ କହିଲୁନୁ ଜସ୍ମିନ ତେଲ ଟିକେ ଚାଲିଥିଲେ ଆଲୋ ସେ ବୁଢାର ସାପ ପରା ମରିଗଲାଣି ତୁ କେତେ ଡମ୍ବୁରୁ ବଜେଇଲେ କଣ ଆଉ ସେ ଶଳା ଉଠିବ ଶଳା ବୁଢାର ପାଇପ୍ ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଗଲାଣି ଖାସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଷ୍ଟ୍ରଲ କମ୍ପାନୀର ପାଇପ୍ ଆଣିଛି ଏମିତି ଖୋବିକି ଟାଇଟ୍ କରିଦେବି ଥୋପ ଥୋପ ପଡୁଥିଲେ ଗବ ଗବ ହେଇ ବାହାରିବ কোন এইটি ନା
চৌকি দেখেইব সেইটি টাইট খুন্দিকি এমিতি টাইট କରିଦେବି ନଳ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଗପ ଗପ ପାଣି ବାହାରିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କରୁଛ କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର କାଢ ମତେ ନା ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ଆରେ କାଢ ନା ଗେଲି ମୁଁ ତ ଆଖି ଦେଖି ବୁଝି ପାରିଲିଣି ତତେ ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ତୋ ଆଖି ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହୁ ଭାଉଜ ହବାରେ ଲାଗିଲୁ ଗେଲି ତୁ ମୋ ମିଆ ଖଲିବା ମୁଁ ତ ଜନି ସିଂ ତୁ ମୋ ଆମେରିକା ମୁଁ ତ ଗୋଆ ସିଂ ଗେଲି କଣ କାଢିବି তুমি জলদি কাঢ় ମୁଁ ତମର ଅଧିକା ଗାଡ଼ି ସାରିଲି ଜଲଦି କାଢ ଆଉ ରହି ହଉନି କାଢିବି ତ मोर पाइप नावटा केदिन एला खराब हो गेछि लेकिन पानी बाहरनी के हम रेंजे जो कोइछि कापुर कम बोली से बहुतरा फुटिया करदर रोहित को कोइछि नावटा सफा कर दो बोली देखिए से काम करते छी ना कोन गेली के पाइप पर आई लागिलो ये गेली ये कबाड़ काई पकेछिला ये पाइप वाला पाइप फिटिंग साउंड नाही तो एटा हाउ की साउंड गुट होची गेली ये से पाइप वाला है कि पाइप फिटिंग करछि ना कोन करछिला गेली गेली से रोहित आइछि ना की आइछिलो
ତା ଭଲ ପାଇପ୍ ନେସୁଟା ବୋଲି କହିଲା ଆଉ କାହାକୁ ମାରି ଏଇ ଶୁଣ ଏଇଟା ପାଇପ୍ କାମ ନାହିଁ ମୁଁ ଏପଟେ ଝାଳ ନାଳ ହେଇଗଲିଣି ତମର ମୁଁ ଟାଇଟ୍ କରି ମୋ ଆଙ୍ଗୁଳି ପଖାଛି ଏତେ ହବ ପାଇପ୍ ତମର ଫାଟିଛି ମୁଁ ସେଠି କ୍ୱାଲିଟି ସିମେଣ୍ଟ ମାରି ବଜାତି ମାଇକିନା ସେ ପାଇପ୍ ଫିଟିଂ କରୁଥିଲା ତୋର ଫିଟିଂ କରୁଥିଲା ୟା ଗେଲି କବାଟ ଖୋଲିବୁ କି ନାହିଁ ୟା ଜଲ୍ଦି କବାଟ ଖୋଲେ ଆଉ ହେ ଜଲ୍ଦି ଉଠ ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ ମୁଇ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଗେଲି ଗେଲି ଶୁଭୁଛି ନା ନା ପୁରା ପଳେଇଲାଣି ତା ସମୟ ଜାଣିନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ପାଞ୍ଚ ସିଏ କୋଉଠି ବୁଝିବା ଦୁଃଖ ନା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ଗୋଟେ କାମ ତୁ କବାଟ ଖୋଲ ମୁଁ କିଛି ନଉଛି ଗେଲି ହେ ହରିରାମ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥ କବାଟ ଖୋଲିବୁ ନା ଭାଙ୍ଗିଦେବି तो देव सारा कने पानी बहुछ ना पीलो पीलो सारा सारा पानी बोही गलानी पीलो सारा सारा पानी बाजी गलानी चला हुए मोरा कम्मा कुंडे होनी एबे सरी गरा कुंडे तो बंधुची आ कुंडे कोण हबो ही सुंगु जगण कुकुर ना बोदावा छड़ी जे सुंगो तो से सुमुच कत वासना लागथो बड़ा मते बंधुची ही गेली ये कौन लो घरटा तो देवटा इदि गोइया गोइया कोन छी हां कौन करतुलो घर भितरे ये कौन करतुलो घर भितरे ये सत कहबू ना केरकेरा करकी बाट कौन करतुलो पता करी कि मुना गुरुंडी गोपाल को सेवा करदिली पुओटिए पई मानसिक करिछि ता सला गुरुंडी गोपाल को सेवा करतुलो पुओटी मानस ये पुओ देबा लोग तो मु सला मत सिना मागिली मु पुओ देबी गुरुंडी गोपाल देबो किला तो पुओ दरकार तो आ मु तते देबी पुओ নাই কি তু খালি ট্রায়াল করে বরমপুর পিলা গোটে দিন শুইলে সকাল পিলা টেনশন না रोने जो गोड़ी खा मंडा मुआ नहीं पारबी काहे नहीं पारी बोललो या देबा लोक मु सला से नेबा लोक तू तो खाली सोइबा কথা কিছু নাই मु सब कष्ट पड़ी तू काई नबो इलो आजी मते मिली गला ममन मयूरी पाड़ी बिनी तुम जीवी पते मरी बहु दिनु खोजी खोजी सुजग पाई आजी ओटिए आजी देवी ये मना करना आल मा पूरा नथिले देखायम एटा दिन रहले बाच्चारे छला नब ना मन इलो रातिटा मो पई काळो मु अंधार कोणा रोगी तू रात्री मो पाखर सुईता होछु मु अंडाळी 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 देखिला को तू न थाउछु मु राती सारा सोळा कांथ बाड़ पोटी कोटिया सब जा कोणा कर दी सकाळ देखिला को तोकिया धरि की सुईता होछु नल कुकुर को धरि मु सेति बाय जानि पने सकाळ उठिल कुकुर जाके देखिल मत काहे की डाकी मारछंती सेइटा मिली कारण आ डेरी करना कोणला ये कांदो जो काई गेला सब हसिया कथा है मुआ नहीं पारबी ये काई की मु बराई संगे संगे जाईछि कोणला ये संगे संगे नहीं छु तो बजाती मागिना मु तो घर नथिली ये तो देला की ए ये सते को तो देला की केते थोर देला केमिति देला ठियार देला ना सोई के देला बसी के देला को ता नले केरकेरा करके बाटे भी चिनी न मते या को के देला कमल करे गिरला बदे ना ना हां कथा करकी गुरुंडी गोपाल को बिबु नहीं मो परा हल्ली होई गई ओ गुरुंडी गोपाल को विभूति नहीं छु ताइला टेंशन नहीं से विभूति मुट्टी के पादु को भले दी पादु को देई देले देखो संगे संगे ये एड़ बड़ पिलाडा 6 मास रे जन्म आ मन से पादु
ମୁଁ ହଉଛି ନାଳ ବାବା ସମ୍ମାନ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଓୟୋ ହୋଟେଲରେ ସରିଲା ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ଖଟ ତଳେ ବି ମୁଁ ଖଟ ଉପରେ ବି ମୁଁ ବାରିବନ୍ଧ ମତା ତଳେ ବି ମୁଁ ତୁଠରେ ବି ମୁଁ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ମୁଁ ନଦୀ ପଠାରେ ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ହରି ଓ ବାବା ତଳେ ବି ବାବା तोर चित्कार ना तो सुनिकी आमर तो एक मुआ रास्ताटा बारियाडे घर नाही खाली लेट्रिन टाक अछि ये बाबा को लेट्रिन रे जाते हिला किला ने पेड़ गेंद ताकुडू तुम का मैं भगवान बोल मानछु तुम पेड़ ताको गेंस ताको ए बाबा थोड़ा एक मात्र मोर स्त्री ताको तुम गेंजीबो मुसई पर केला करके बाटे बिठी पळै दे एडी जगह के हमारे मुंह में तप्पे गंजी हां तुम्हारे बाबा मत बुझिबन इले अंडर गाड़ी को ना जीवो छिड़ जीवो टेस्ट पळैबो पात्र कोन कहउछन्ती बाबा बाबा कहउछन्ती पत्नी को अणी जसते देह संपर्क रखा जानी रे भला हो बाबा तोरा का हितर अछन्ती आगु मु देह संपर्क रखी ना के रखी होला ओ देखिबा के दिया बाबा डाइडा ए जमा जाउनी मारिबो एली ये के बड़ साप मौजी ये के बड़ साप मु जानि थिली ये विष्णु मुंड ऊपर सातुरा साप शिवर जटार साप दुर्गार हातर साप कालीर हातर साप ये बाबा अंटार एड बड़ साप बाबा तमे की बाबा आज्ञा एता की धरि बुंच डोरी बे लोक सब हां तो हितरा का अछंती बाबा ओ तो डाक सुनी की बाबा मते सीधा लेट्रिन रु जाते गेले की गंध ल पाको गला रोई पारु जा जा बाबा मते शौच इना टिके पानी पके दे शौच नाद्रवी कोन बाबा नादिबो सळ मोडे बे ढाळ तळକୁ बाजिलानी झाडा बहिला उठी पारनी तमे नादिले रहिबो लोक नादिले से नै भगवान नादियो बोला रहि माटी मिसी तापरे मोर गुट्टी बोली माहिकिना जे गुडी पुआ बोली मानसी करछि ताको किए पुआ दबो कहिले मुई किड़ देवी हेलो बाबा तू किड़ देबू थोड़ा भगवान है कि नारी की किड़ देबू एटा की बाबा लो थोड़ा गोपपुर रे हजार हजार गोपी अछंती ताको किड़ी पारलानी ताको बोले केरकेर आई में नंगला बाबा रे छाड़ देई कोन ए बास तो की दिबो ता देवी गुडे चापड़ा दे सोला घर को पळाउ चंदा नाही चंदा ओदा अछि सुन सीधा खाना को पूरे देबी तू बाबा कथा बुझिबन हां देखे तू सेकी बुझ- नहीं कौन सा की दे देबू तो कोन के बाबू पता तो मत्ता पतानु पाया केडू सळा हे लिखिले अंडरा के सळा को जीव छिड़ जीवो जीव छिड़ जीवो टेस्ट जाने किछि चाटी बानी हां डोंट क्राई सळा इंग्लिश कहछि बाबा बाबा कोन कहउछन्ती बुझ हां बाबा कहले दीटा गद्दो देबे हां ताकू खाइ की हेले हमर काल भलैला 6 वर्ष लेइने बाबा रे तोदर को होई जीवो भलैला ओ बाबा दियन तो क्या बस्या हां आसा हां और पास मास तो हो और मध्य गत तुम डाल हां भलो बुझु बाबा तो बुझे देछि जा तू जा 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 अरे आसा मु हमें बा कहले में दी जण आनिबा थोड़ा केड़स करता रहनोछु बाबा कहले से धोती खोली की देबे बेली चिंचक तुम तू तोड़ू बनेबू माई रे जा धरी जा बाबर था बस्या बाबर धरे हां बड़ा जोर गंध लागुन ना तते लागुन का
ପୁଅ ହବ ବାପା ଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ଲମ୍ବାଟା ବାହାରିବ ତୁ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଧରେ ଲେଡିଜ ଫାଷ୍ଟ ଧରେ ଖାଇଦେ खा बस यहाँ हाँ गाता देखो राजू जी हाँ कहते माँ हाँ। माँ का द्वारा हाँ पुलिस 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 बड़ा बाबू कौन कहले बड़ तो जे पुलिस ए बाबा एटा कौन कहछ है ए गेली तू आगा परा मोर नाही तोर अभ्यास अछि तू पूरा बाबा पूरा ये কথা कहू ना आ कौन कहछ बाबा कहते एटा मेल एटा होची फीमेल काई ना एटा होची नोबा एटा होची छोट ओ ताको भाषा तोते आगा भलो बस यहाँ पाटी की पिए दी बस यहाँ माट्रस बसिक हाँ। खुबिस 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 ओहो एटा मु बुझी पारली बाबा कहले भितरु जीवनी बोले माटी बसी की बाबा पछाड़ पुरेबा ओने तो अम्मा पछा पुरे पुरे देखिबो हां हां पुरनु बाबा कहले हाँ। गद 1% रे मोआ दुर्घटना को बस यहाँ हां तोर थोतिक हां घोड़ी की गोल घोड़ी की गोल घोड़ी की गोल बड़ा बाबा मु भितर कोन पिंची ये किन जान एटा की बाबा बाबा ये तमर जो इंजिन मोर से इंजिन आ मु खुलले तम खुलले कोन सब तो गुठा का मु काई खुलबी ताकू को खुलले भल लागियो एटा रे जो कोरी किया सोया गयो ए जीते चली जीवो जो कोरी किया तो बाबा को कोन बुझी मारुन ये कोन कहले बाबा तू बुझलो बाबा कहले 2500 टका ताकू दे से गाड़ी घोड़ा करी बुंदा अन जिवे मत हम मैनेजर एडवांस देइनी मु देई परबिनी बाबा फोन नंबर कर दियो मु फोन पे कर देबी बस यहाँ और 9 मिनट के आइयो नंबर मिला हां 95 हाँ। 12 12 14 14 बढ़िया नंबर चालो गेली तू लेखी की रखी ता काम दो हां ए पाखु को जाना चुपे देबो बस यहाँ हां समय ना ते बात हम कर दिला ओए ये वो मुझे सब मालूम है बाबा रो टोन चेंज है ला कोन देला से काय तू फिरो बड़ी चीज है बाबा ओए हां हां আমি বিক্রেতা हां তুমি হ্যাঁ। কান্ডুর মারা बड़ा बाबा इन कोन कहছিলা ধীরা বেটে एटा कोन भाषा गेली ये बाबा कोन कहि गले तते का बुझी मते किछि बुझी बाबा कहले एबे पेन रे वे गुआ जिबे हाँ। हैला आ हीरा बेटे ये कहले हां आ कहले तमे को खाइबो ना मुआ खाइ ना तू आगे खा तोर अभ्यास अछि मु पर खाइबी जदी कोन अघटन घटला ताले के तो मेडिकल नबो तू आगे ना कोन करबी मम्मी ए ची से गंध जा मारी बसबी कि लय जाउनी बड़ा किन खाउची देख रे ए मा कोन हला ए ए मते गाय ऑनरा ऑनरा पी लाउ ए कोन हला मेडिकल सुजन ଛୋଭଳିର ସବେ କାମ ବିଧବା ହଁ ଭାଇ ଏମିତି ବସବାସ କରିବ କଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀକି ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଆଉ କୋଉଠି ବାହାଘର କରିଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ଭଉଣୀ ତମ ଘରେ 2.5 ମାସ ରହି ସାରିଲା ପରେ ହଁ ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତ ସତେ ତୁ ନାରୀ ଯୋଉଟା ସତ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଭୁଲ କରିବ ତମେ ସଦା ସହିତ ଲଢ଼ି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତମେ ବି ସଦା ସହିତ ଲଢ଼ିବା ଦରକାର ଆଉ ସଭା ଜାଗାରେ ଚିତ୍କାର କହିବା ଦରକାର ଏଇ ଦେଖ ମୋ କିଛି ହେଇନି ମୋ ନାରୀ ପ୍ରେମ ବିୟୋଗ୍ୟ ତମରେ ତମରେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ତମକୁ ସତେ ସୀତା ସାଜେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ କହୁଛେ ନା ନା ନୁହଁ ଏଟା ଜବାନକୁ ପଥରରେ ଦେବାକୁ କହୁଛେ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ମୋ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛେ ଠିକ୍ ସେମିତି ତମ ପାଇଁ ତମ ପରିବାରଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ଲାଗିଲା 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 ଦେହର ନିଆଁ ଲାଗିଲା
ତାକୁ ଚିରି ପକେଇବ। तो भाई भले मैं अनुष्य आउरे आगको बढ़े तोर कहीं फोटो वीडियो मोर दरकार थिला तमाम तो परिवार को बर्बाद करवा वर्तमान मोर सहित ठाडा चला कहीं कौन भाई तो ना गोटे एफआईआर होइछि तू गोटे असली जे वीडियो आ भाइराल करछु चला मो जान चाहछि मो ना एफआईआर करछि के मो करछ एफआईआर आ तू कोन भाबिस मो झियर जीवनटा नष्ट करि तू रक्षा पाइसिबु मो छोरो जीवन नष्ट होइछ तो छाती फाटी जाउछि एतोले मो भौणी जीवन नष्ट हो जाउतला भौणी थिला तो माया तरता ए चुप अबे तो भौणीर भविष्य आमे जाइलु से निचे जाए भौणी को एमती पौराणिक पाठ पढ़ी तुच्छा भाव पौराणिक आदर नहीं आम मुंड तलू कर स्वामी थाऊ थाऊ स्त्री भी थमा से बेजमेंट को भूली जाई तू तोर भाई सहित चली जा सुकर गुडे संसार कर हेले हेले से छोरा ता सुनी लानी ए एमन तो ठीक कहउछंदी तो भौणी जीवन भाई
ତାଙ୍କ ଝିଅର ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କଲୁ କାହିଁକି ବେ? ଏଇଟା ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛି ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ରେପିଷ୍ଟ ମୋ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା କାହିଁ ତୁମେ କଣ ଦିବା ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ପୋଲିସ ତ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ହଁ ଏଇଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଥାନାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଛ ଆକୁ ଦେଖି ଏ ସମାଜର କୌଣସି ବି ପୁରୁଷ ଏମିତି କାମ କରିବାକୁ ସାହସ ବି କରିବେ ଆଚ୍ଛା ପୋଲିସ ତ ଘର କୁକୁର ନୁହେଁ ଯେ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଏଟା ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଚ ଖିଆ ପୋଲିସ ନାଇଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆପଣ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଥାନାକୁ ନେଇପାରିବେନି। ଯୋଉ ଝିଅର ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଝିଅ ମିନି ମିଶ୍ର। ଆରେ ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ନା? ହଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଏକଦମ ଠିକ ଅଛି ଏକଦମ। ବରଂ ମୁଁ ତ କହିବି ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଠିକ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେ ବା କେମିତି ସହିଥାନ୍ତେ? ଝଡ଼ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉପରେ ପାଦ ପଡ଼ିଗଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବି ତ ମଣିଷକୁ କାମୁଡ଼ି ଦଉଛି। ଶେଷରେ ସେ ତ ଜଣେ ମଣିଷ। କାହାକୁ ମଣିଷ ବୋଲି କହୁଛୁ ଏଇ ଅମଣିଷଟାକୁ ଆଉ ମଣିଷ କିଏ? ତୋ ଭାଇ ଯେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅର ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଆରେ ସେଇଟା ତ ଭଉଣୀର ଭାଗ୍ୟର ଝିଅ। ଏଇଟା ବି ତୋ ଝିଅର ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ନେଲ ମୁଁ। ଆମେ ଏମିତି କହିଛୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛୁ ବାପା ସମାଜରେ ଚରିତ୍ରହୀନର ପରିଚୟ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅ ତାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଆସିବ କୋଉଠୁ ବାପା? ସେ ତ କେବଳ ତା ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ ନା। ତା ମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ବିଜୟ ହଉଛି ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ? ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କଣ? ତୋ ଚରିତ୍ରହୀନ ପୁଅକୁ ନେଇ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିରୀହ ଭଉଣୀଟା ଗଡ଼ ସଂସାର କରିପାରିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ପାରିବିନି ମୁଁ? ତୁ ଏଇଟାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଖାଇପାରିବୁନି ନା ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ଭାଇ ତା ପିଠିରେ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ମତେ ବଡ଼ କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ତୁ ତ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ବେକାର। ବାପା ମୋର ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି ମାଟା ମୋର ରୋଗୀଣା ମୋମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ ହବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଠି ରହିଲେ କଣ ଭଲ ନୁହଁ? ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କର ନା କହୁଛି? ଆରେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରି ତୁ ନିଜ ଅବାଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି କରୁନି ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ତାଙ୍କ ଆଖିର ତୋତାଲା ଲୁହ। ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଏ ବିଜୟ ଦାସକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତାଙ୍କ ଅପରାଧ କଣ? ତମର ଅସଲି ଭିଡିଓ ଆଉ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଟିପ୍ପଣୀ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପିଲା କେମିତି ତା ଗାଲରେ ରାପୁଡ଼ା ଚିହ୍ନ ହେଲା କେମିତି? କରିଛି ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି। ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ଗାଲକୁ ଅଳପୁଣି ପକାଇଛି। ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ଓଠଟାକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରି ଅକାନ୍ତ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ଡ୍ରେସଟାକୁ ଫାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିକି ମୁଁ ନିଜେ ଭାଇରାଲ କରିଛି। କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ହଁ ସେ ମୋ କଥା ରାଜି ନହେତୁ ମୁଁ ଏସବୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ପୋଲିସର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇସାରିଛି ସାର୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏବେ ଆସିପାରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁ ଝିଅଟି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନା ମୁଁ କହିଯାଉଛି ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଲୋ ଏ ଝିଅ
अपराधाय संभवामि युगे युगे। महाभारत 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 ভক্তির গড়ি গলে হজারে পাপ জয় উঠে স্বর্গত বাট খোলে। সরদবার দুই হাত থেকে দেলে গঙ্গা স্নানে পুণ্য দেবী ভাবনে ফেলে ভাব পরশি অমৃত পালটি যায়। পুরাণে এমনি কথা নাহি দুঃখ দেখিলে ভাইয়া সই এ বড় ভারত পাই। ভগবতীর ডাকি দিয়ে কথা গাইয়া বলিনি যে ভগবতীর ডাকি দিয়ে কথা গাইয়া বলিনি কাহো মন হাসি যায় ছোড়া চন্দ্র শিব কারিয়ার কারিয়ার শিখে ধাম শিব কারিয়ার কারিয়ার শিখে ধাম শিব কারিয়ার কারিয়ার শিখে ধাম শিব কারিয়ার কারিয়ার শিখে ধাম।
মেঘারে মেঘারে মেঘা 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 মেঘারে মেঘারে মেঘা মো প্রিয় গাকু হাত আগা মেঘারে মেঘারে মেঘা 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 মেঘারে মেঘারে মেঘা প্রেম ছোড়ে ভিজা মো প্রিয় গাকু হাত আগা পৃথিবীরে যেতেছিয়া তো পরীকে হিনু জিয়ে দেখে ঈর্ষা করে দেখি দিলে তোর মুহ দুনিয়ারে যেতে ସବୁଠାରୁ ତ ଭଲ ପାଖେ ବସି ଗପ ଗପ ଚାହାଣିରେ କହିଲା মেঘারে মেঘারে মেঘা 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 মেঘারে মেঘারে মেঘা প্রিয়া মোরা বরস পাগা ଭଲ ପାଇବୁ ଘରେ ବରଷ লা 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 লক্ষ্মী শিব পুজি পুজি গাইছি ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଈଶ୍ୱର ତୁ ପଠାଣ ତୁ ରହିଥିବି ଦାସୀ ସାଜି ସକାଳ ମୁଁ ଶୁଭ ହୁଏ ଚାହିଁଦେଲେ ଟିକେ ତାକେ ଝିଅ ନୁହେଁ ପରି ନୁହେଁ ଦେବୀ ପରି ଲାଗୁ ମୋତେ মেঘারে মেঘারে মেঘা 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 মেঘারে মেঘারে মেঘা লাগিগলা ମୋ ଦେହରେ ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଲି ତୋ ଦେହରେ ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ को दीजिए थोड़ी फुर्सत भी मेरी जहाँ कभी बाहों को दीजिए आज की रात मजा उसका आँखों से लीजिए आज की रात मजा उसका आँखों से लीजिए वक्त बर्बाद ना दिन रात की बातों में कीजिए वक्त बर्बाद ना दिन रात की बातों में চৈতি আরে হেই পূর্ব আকাশের কোণ হান্ডি আমি ঘটা ঘুটি আসলে সতে আকাশের চিমনি পড়িব না কেন হেলে মো ঘরণীর এই যাই বেপার সরি বেপার সারিব
ଭାଗବତ ସେଇ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାକୁ ଯିବ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ପକେଇବ ତାପରେ ଯାଇ ଆସିବ ଚୈତି ଆଲୋ ଏ ଚୈତି अयो की जानिया लोक तम मंदिर बेड़ारे मुंडिया मारू आसु चैती चैती अरे बाबा इच्छा तो थिला भागवत गोसाई गुटिके दर्शन करी जाती ता परे जाई आसी थान ଆଲୋ ଏଇ कोन ମୁଁ ତ କେତେ ଥର ମନା କରିଛି कोन मना कर ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନରେ ଧରିବୁ जाने कोन पाइछि मिली आमे कोन मଣିଷ नुह ना भागवत गोसाई को दर्शन करी देले भागवत गोसाई मंदिर छाड़ी पळेइ छिबे ଏଇ ଦେଖିଲ कोन ଦେଖ ପାଠ দিয়ে ଏକା ପଢିଛି ତ ପତେ କହିଲାରୁ 5 ପଦ କହୁଛି ଆଲୋ ଏଇ कोन ଆମେ ବଡ଼ ଅଜାତିଆ ଅଛୁଆ ମଣିଷ ମନ୍ଦିର ଛୁଇଁଲେ ପାପ ଲାଗିବ ଭାଗବତ ଗୋସାଇ ଅଭିଶାପ ଦେବେ ଆଉ ପଣ୍ଡା ସାଥେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ଆମକୁ ନିଆଁ ପଡ଼ି ଅଟକ କରିବେ ମନ୍ଦିର ଛୁଇଁଲେ ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଛୁଇଁଲେ ମନ୍ଦିର ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଠାରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇଥିଲେ କେମିତି ଭକ୍ତ ସାଲବେଗଙ୍କ ପାଇଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା କେମିତି ହେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ କିଛି ନଥାଏ ତତେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଲୋ କଣ ତତେ ମୁଁ ଯୁକ୍ତିରେ ପାରିବିନି ହେଲା ଏକ ବର୍ଷ ଆସିଲାଣି ଚାଲ ଚାଲ ପଳେଇଛ ନା 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 ମୁଁ କ୍ଷମା ଯିବି ମୁଁ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କୁ ମୋ ମନ କଥା ଜଣେଇବି ତାପରେ ଯାଇଛି ଏଇ ଆଉ କି ମନ କଥା ଜଣେଇବୁ ଲୋ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନାହକ ପଣ୍ଡିତ ଜାତକ ଦେଖିବି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଆଉ ବାପା ମା ଡାକ ଶୁଣିପାରିବୁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁଥିବ ଏଇ ଗୁଲା ବାଉଁଶ ବିକି ଚଳିବ ଆଉ ଯଦି ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଇଥିବ ଆମର ଏଇ ଚିହ୍ନୁଟା ଆମର ସେବା କରିବ ଆମକୁ କାନ୍ଧରେ ବହି ଗୋସ୍ୱାମୀକି ଦେବ ଆମ ମୁହଁରେ ଟିକେ ନିଆଁ ଦେବ ହେଇଠି ମା ତମେ ସିନା ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କ ଉପରକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଛଡ଼େଇ ସାରିଲଣି ହେଲେ ମୋର କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ଅଛି ଭାଗବତ ଗୋସାଇ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିବେ ଆଉ ମୋ କୋଳ ପୂରଣ କରିଦେବେ ଯାହା ନାହିଁ କରମେ ତାହା କି ମିଳିବ ଧରମେ ହଉ ହେଲା ତୋର ଯଦି ଭାଗବତ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ପକାଇ ଭାଗବତ ଗୋସାଇ କି ଚଳା ମୁଁ ଦେଖିବି ଭାଗବତ ଗୋସାଇ ତୋ ଡାକ କେମିତି ଶୁଣୁଛୁ ଚଳା ହଉ ହେ ଭାଗବତ ଗୋସାଇ ଏ ଚୈତି ଯଦି ତମକୁ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଭକ୍ତି କରୁଛ ତାହେଲେ ତା ଡାକ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବ ଏଇଠି କରୁଛି ମୋ ଦଣ୍ଡବତ ଏଇ ଏପଟେ ବନେଇଲୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ପୁଅଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ମୋ ମନ୍ଦିରକୁ କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ତା ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଛି ଏ ତମେ କାହିଁ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡୁଛ ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ? ମତେ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ହଁ ଆରେ ହଁ ତ ଏଇଠି କୋଉଠି ଛୁଆଟା କାନ୍ଦୁଛି ଲାଗୁଛି ଏଇ ମା ଗଲ 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 ଟିକେ ଦେଖିବ ଛୁଆଟା କୋଉଠି ଅଛି। ହଉ ହଉ ତୁ ଏଇଠି ଥା ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିକି ଆସୁଛି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଜମା ଡେରି କରିବନି। ହେ ଭାଗବତ ଗୋସାଇ ଏ ଚୈତି ତା ଜୀବନରେ ତମକୁ କେବେ କିଛି ମାଗି ଆଜି ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏତିକି ଅଳି କରୁଛି ତା ଶୂନ୍ୟ କଳକୁ ପୂରଣ କରିଦିଅ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଚୈତି ଚୈତିଲ
তো ডাক শুনিଛନ୍ତି ও গোটে কুয়ারি ঝিଅ କୁଆରୀ ବୟସରେ ବାହା ହେଇ ଆଉ ଲୋକଲଜ୍ଜା ସହି ନ ପାରି ମନ୍ଦିର ପଛପଟ ଠିଆ ବୁଲା ବୁଲା ପିଲାଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଆମ ହାଟାକେ ଅନେଇଛୁ କଣ ନଉନୁ ଆରେ କୋଳକୁ ନେ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ସେ ପୁଅ ତା ଝିଅ ଆରେ ମୁଁ କଣ ଦେଖିଛି ଆରେ ହାଟାକେ ଅନେଇଛୁ କଣ ନେ କୋଳକୁ ଆଲ ନେ ଆଲୋ ଏ ଚୈତି ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ପୁଅ ନା ଝିଅ 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 ଆଲୋ ଝିଅଟା ବୋଲି ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା ନାଇଁ ଆଲୋ ଏ ଚୈତି କନ୍ୟାଦାନ ଠାରୁ ମହାପୁଣ୍ୟ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମାତା ଜାନକୀକୁ ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଜନକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜା ଜନକ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଥିଲେ ଏ ରାଜା ଜନକ ଆପଣ କନ୍ୟାଦାନ କରି ମହାପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ପୁଣିଆକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଆମେ କନ୍ୟାଦାନ କରି ମହାପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ମଲାବେଳେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି ଭାଗବତ ପଢ଼ିବ ଆମ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଦେବ ଆଉ ଜୀବ ଗଲାବେଳେ କହିବ ଠାକୁର ବୋଲି ଯାଉଛି হে মাধব হে মাধব কৃষ্ণ বলে যাও কৃষ্ণ বলে যাও জনম জীবন
ତମ ବିନା ମୋର ଗତି ନାହିଁ, ତମ ବିନା ମୋର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ତମକୁ ନେଇ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଇଜର ରାଜକୁମାର ତମେ, ବସନ୍ତର ମଳୟ ପବନ ସତରେ ତମକୁ ଦେଖିଦେଲେ ନା ମୋ ଦେହରେ ଯେମିତି ଶିହରଣ ଖେଳିছে। ଆଖିର ପଲକ କଥା କୁହେ, ସତରେ ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଚିନୁ, ତମ ରୂପ ମତେ ପାଗଳି କରିଦେଇଛି। ହୁଅ ପଛେ ତମେ ଗୋଛାଇ ଘରର ପୁଅ, ଆଉ ହୁଏ ପଛେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଝିଅ, ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଚିନୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଜହ୍ନ ଭଲ ପାଏ କଇକୁ, କଇ ଭଲ ପାଏ ଜହ୍ନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ତମକୁ। ସତରେ ୟୁ ଆର୍ ସୋ ସ୍ୱିଟ୍, ୟୁ ଆର୍ ସୋ ୟୁ ଆର୍ ସୋ ସତରେ ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। आखिर अखुआ कहानी चिबुकरे कमरा भरा चित्त हास्य घरे भरा सुंदर सदर मीरा हमको देखले मु पागल आई लव यू मीरा आई लव यू Oh